салом шунавандагони азиз, имрӯз ҷумъа 20 ноябри 2020 сол аст ва ба таваҷҷӯҳатон нашри навбатии барномаи иттилооти хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир. Хабарҳои ин соатаро аз як таҳаввулоти муҳиме аз додгоҳи вилояти Москав шурӯъ мекунем. имрӯз ҷумъа 20 ноябр аст ва аз соати 11 то кунун дар додгоҳи вилояти Москав баррасии мурофиаи додгоҳии Александр Сёмин ки дар қатли духтари 5-солаи тоҷик Ҳувайдулло Тилозода айбдор мешавад идома дорад. Ёдрас мекунем ки хабарнигорони радиои Моҷир Матлуба Салимзода ва Мерзод Шарифзода ҳоло дар суди вилояти Москав қарор доранд ва раванди мурофиаи ҷиноятии Александр Сёминро ба навор хоҳанд гирифт. хабарнигорони мо иттилоъ доданд ки мурофиа оғоз гардидааст ва тарафи ҷабрдида падари марҳум Ҳувайдулло Тилозода Абдусалом Саидов бо ҳимояткар ё худ адвокат Шавкат Умаров дар мурофиа ширкат варзида истодаанд. ёдрас мешавем ки охирин мурофиаи парвандаи марҳум Ҳувайдулло Тилозода рӯзи 5 декабри соли равон баргузор шуда буд ва додгоҳ он вақт ҳукм баровард ки Александр Сёмин воқеан амалҳои ғайриқонунӣ содир кардааст ки боиси марги Ҳувайдулло Тилозодаи 5 сола гардидааст. хотиррасон мекунем ки аз қатли духтари 5-солаи тоҷик Ҳувайдулло Тилозода 2 сол гузашт. Ҳувайдои хурдсол 22 июли соли 2018 дар шаҳри Серпухови вилояти Москав кушта шуд. наҷотбахшон рӯзи дигар ҷасади беҷони духтарро дар як халтаи варзишӣ дар канори роҳи оҳан пайдо карданд. экспертизаи додгоҳии судӣ тиббӣ нишон дод ки вай таҷовуз шуда ва сипас кушта шудааст. Як сокини 28-солаи маҳаллӣ бо номи Александр Сёмин ҳамсояи духтари кушташуда бо гумони содир кардани ин ҷиноят аз он вақт то кунун дар боздошт қарор дорад. ҳамин ҳоло мурофиаи додгоҳӣ дар бинои суди вилояти Москав ҷараён дорад ва ба хабарнигорони радиои Моҷир низ дар он ҷо низ ҳастанд ва аз натиҷаи мурофиаи додгоҳӣ дар нашрҳои хабарии соатҳои баъдӣ муфассал маълумот хоҳем дод. идомаи нашри хабариро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед ва ба мавзӯи дигар мегузарем. Татьяна Москалкова тамдиди муҳлати ҳуҷҷатҳои муҳоҷиронро баъд аз 15 декабр истисно накард. Татьяна Москалкова ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Федератсияи Русия пешниҳод кард ки муҳлати амали ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон то ба оқӣ расидани вазъи душвори пандемия дароз карда шавад. хабар медиҳад ТАСС. Татьяна Москалкова хотиррасон кардааст ки раводидҳои муҳлати истифодашон гузашта иҷозат барои истиқомат, иҷозатномаи кор бояд бо фармони президент аз нав баъд аз 15 декабри соли 2020 тамдид гардад. дар айни замон чораҳои муваққатии будубоши шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия то 15 декабри соли 2020 тамдид гардидааст. ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Русия инчунин ба ҳукуматҳои кишварҳои дигар низ тавсия додааст ки то анҷоми чораҳои маҳдудкунанда бино ба сабаби коронавирус дар саросари ҷаҳон чунин амалҳо анҷом диҳанд. қаблан муовини раиси шӯрои амнияти Федератсияи Русия Дмитрий Медведев изҳори андеша карда буд ки вазъи муҳоҷирон ки бар асари пандемия ҷойҳои кории худро аз даст доданд ва наметавонанд аз Русия ба ватани худ бино ба бастани сарҳадҳо баргарданд, метавонанд ба вазъи ҷинояткорӣ дар Русия таъсири манфӣ расонанд. дар Русия қарор мегирем ва нашри хабариро шумо мустақиман мешунавед. дар Русия вазорати рушди иқтисод лоиҳаи қонунро дар бораи сода кардани тартиби гирифтани иҷозат барои истиқомат ё худ ба шакли кӯтоҳи русӣ ВНЖ барои хориҷиён таҳия кардааст. менависад известия. пешниҳод карда мешавад ки ба он шаҳрвандони хориҷӣ ки ба тиҷорати Русия сармоягузорӣ мекунанд, соҳиби амволи ғайриманқул ва ширкатҳо дар Федератсияи Русия мебошанд, иҷозатномаи истиқомат дода шавад. дар ҳуҷҷат муайян карда шудааст ки хоҳишмандон барои гирифтани иҷозат барои истиқомат бояд на камтар аз 10 миллион рубл барои рушди соҳибкории инфиродӣ дар Русия сармоягузорӣ кунанд ва ҳадди ақал 10 нафарро бо кор таъмин кунанд ё дар сармояи як созмони Русия ба маблағи 15 миллион рубл ва аз он бештар саҳм гузоранд. дар давоми 3 сол соҳиби амволи ғайриманқул ё вамбаркои Русия ба маблағи 30 миллион рубл низ барои гирифтани иҷозат барои истиқомат дар Федератсияи Русия ҳақ пайдо мекунад. ҳамзамон барои ба даст овардани ҳуқуқи иқомати дарозмуддат ба тариқи сода карда шуда хориҷиён бояд ҳадди аққал яке аз шартҳои дар лоиҳа номбаршударо риоя кунанд.
додани иҷозат барои иқомат бояд барои шаҳрвандони хориҷии ҳавасманди сармоягузорӣ ба иқтисоди Русия бошад, аммо барои гирифтани мақоми муҳоҷират шароити пешакӣ бардуруғ ба вуҷуд наоранд, мегӯяд муовини вазири рушди иқтисод Михаил Бабич. این تدبیرها باید رشد و تجدید تکنولوژی‌های اقتصادی روسیه را هوسمند کند و جایهای کاری بلند محصول را با مزد مهنت مناسب ایجاد سازد. در نوبت خوب صاحب اجازت برای استقامت خود به انجام پالیسی سکورتای طبی حتمی را به دست می‌آورد که از تمام خدمات‌های اجتماعی که برای شهروندان فدراسیون روسیه دسترسند استفاده می‌برد و بدون گرفتن اجازت دخلدار در این کشور کار پیدا کرده می‌تواند. تحولات این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را شما مستقیما در روی موج رادیو مهاجر میشنوید و از مسکو به سنت پتربورگ میرویم. زندگی مهاجران در کشتی‌های ساحل سیاحی شهر سنت پتربورگ. گوبرناتور شهر سنت پتربورگ الکساندر بیگلوف در صحبت با رسانه‌ها گفته است که در حال حاضر وضع مهاجرانی که بنا به بسته بودن سرحدها به خانه‌هایشان رفته نمیتوانند زیر نظارت است. برای زیست مهاجران درمانده در سنت پتربورگ یک قطار منطقه‌های شهر جایهای زیست موقتی تشکیل و به راه مانده شده است. یکی از چنین جایهای موقتی که مهاجران در آن میتوانند زندگی کنند کشتی‌های عظیم سیاحی در ساحل‌های شهر سنت پتربورگ میباشد. در برابر کشتی‌های عظیم سیاحی همچنان خوابگاه‌های لوگی و شهرک‌های موقتی تشکیل کرده خدمات حالت‌های اضطراری منطقه به مهاجران درمانده پیشنهاد کرده می‌شود، اما مشخص گفتن نشده است که تاکنون در مکان‌های زیست موقتی تشکیل کرده مقامات شهر سنت پتربورگ چه مقدار مهاجران جایگیر کرده شده‌اند. گوبرناتور شهر سنت پتربورگ الکساندر بیگلوف اینچنین به خبرنگاران اطلاع داده است که در شهر یک خط مخصوص تماس فعال است که برای کمک به مهاجران روانه کرده شده است که مهاجران میتوانند از این خط تماس مصلحت‌ها آید به مسائل مورد توجه و دستگیری اجتماعی و طبی را بگیرند. با مسکو برمیگردیم و ادامه نشر خبری را در روی موج رادیو مهاجر میشنوید. ماموریت دانشگاه دولتی مسکو به نام لمانوسوف قرار کرد که برای دستگیری دانشجویان خود در رابطه با گزارش و تحصیلات فاصله‌ای با سبب اپیدمی کرونا ویروس تقریبا 30 میلیون روبل جدا کند. در این باره رکتور دانشگاه ویکتور ساداونیچ اظهار نظر کرده است. دانشگاه دولتی مسکو 10 میلیون روبل این مبلغ را برای دانشجویانی که استیپندیه میگیرند انتقال می‌دهد. دانشجویان گروه اسپرانتورا از دانشگاه با مبلغ 20,000 روبل پرداخت و یک وقته نمیگیرند. غیر از این دانشجویان نیازمند که در برنامه‌های پولکی تحصیل میکنند دستگیری خواهند یافت. دیرکتور دانشگاه دولتی مسکو به نام لمانوسوف ویکتور ساداونیچ علاوه داشته است که ماموریت دانشگاه همچنین خراجات سفر آن دانشجویانی که نیت دارند در دوره افزایش سرایت کرونا ویروس به وطن خود برگردند پرداخت خواهد کرد. دانشجویانی که در خوابگاه‌های دانشگاه‌ها زندگی می‌کنند بتوانند از 6 فوریه سال 2021 از خوابگاه بیرون روند. از آنها برای پرداخت اقامت در خوابگاه‌ها مبلغ ستانیده نمی‌شود. با گفته رکتور دانشگاه دولتی مسکو این به جبران خراجات مربوط به تعلیم فاصله‌ای مساعدت خواهد کرد. این خراجات از حساب مبلغ‌های غیر بودجه‌ای دانشگاه دولتی مسکو به نام لمانوسوف مبلغ گذاری کرده می‌شود. اولین هفته معلوم شد که دانشجویان دانشگاه دولتی مسکو که در اساس شرطنامه طریق پولکی تحصیل میکنند به دادگاه مراجعت میکنند و طلب میکنند که پرداخت تحصیل را در رابطه با گزارش به تحصیلات فاصله‌ای بازنگری کنند. در اظهارات دعوا قید کرده می شود که طبق سازشنامه بین دانشگاه دولتی مسکو و دانشجویان آموزش باید در شکل روزانه گذرانیده شود، اما بنابر گذشتن به فرمت فاصله‌ای صفت روند تعلیم به طور نظر رسکایش یافت. به عقیده دانشجویان نه معلمان و نه خود آنها به آموزش آنلاینی آماده نبودند. در نتیجه تعلیم فاصله‌ای به سیستم خودآموزی تبدیل می‌یابد. میگویند دانشجویان دعواگر دانشگاه دولتی مسکو آنها از دادگاه طلب می‌کنند که دانشگاه دولتی مسکو را وظیفه‌دار کند که مبلغ‌های برای سمسترهای بهاری و تیرماهی پرداخت کردهشان را قسماً به دانشجویان برگردانند. طی بیش از 10 دقیقه در روی موج رادیو مهاجر تحولات این ساعت‌های مهمترین تاجیکستان و جهان را شنیدید. سلامت باشید و در ساعت‌های بعدی انتظار خبرهای تازه در روی موج رادیو مهاجر بمانید.